Nang dihita pesa luhuk na pinapagkapunta si Raja Tamba 2 Marga Tamba Buru Mire Song-songon nilang inigara namin Sadar hita songon dayon ayat nomor 2 songon dayon 2 At orang saya pasahat namin pa kata na ulit kata na din dan terlubung din na namin ang pasahat dan sibuk ito din songon kaya naman dudu Percaya sa lima jadi patorok kami hatas sa tulang ate Gabi. Hari manunga tulang sembar kata berison Didiki pangulini yamang baru nami on opuja 2 Hari masih jalan tinggi parakut Lungape Waritaan bisa luhut tapi lepas namin sila sa Tamba 2 Nama puan Harbuah pingin songan emenon ketina emenon belut Bumadohon namin ng angso namang Asa biduak nila sa sabi hinggang may tonggilang bulangguan Jong hami sa luhut na naman hula-hula naman sa tatbulang Dohot hula-hula naman orang Manang di dia peta taringan naman hula-hula puro Sedahok matong na celahan Jukto maatong anggo na niluluan At orang siapa saat tadi Ima harbuah pingin songan ketina emenon belut Perjur majawaan amang hula-hula Uli. Asa dibuat datang na tanong liat na din gato'y bayanan tubunan ni Bobby. Dison mahani sa luhut na harong hula-hula. Dison mahani mga liat, tas dison mahani pasahat dan sipir ni Toki. Abang promosi namin. Gabi ang mga raja namin. Asa naik pasahat ton. Eme naman dito mahami. Tu pinapang ni amang boro namin yung asaban ma. Gudang lompat stok tulang namin. Kami sa kong harwa pili na kahit kami ang hanap tulang mo kuha namin sa katan si Yotuan asa pili may pagpogni bahul-bahul may pagpasalungan pili matuldi mo na sa luhuk na pinapangirajan ng baro namin hujung-hujuma ng akapas sabotan mahuli na siya kami sa kanahatan ng harwa pili siya tulang ditangihami ng kaningan siya triyawat hidup molo pinaparni amang baro namin 5 may anak, 2 may bul. Gabi. Dati may bere namin manaknay namin Kristoy suang-suangi lang dohot bere na ibu bere namin buru. Gitu. Parpulo mato pahampuan. Parpulo may musay tu pahop buru. Siap. Pahapu siya anak. Parpulo mapahop siya anak. Baru. Parpulo may pahop siya buru. Siya. Parpulo matunini. Parpulo may tulolo. 10. Baju pusara.
takas do di batuhami adong do hahangkini amang baru namion. Sada batuhangkina. 12. Sada ma tulok baruna. 12. Sada ba musa to hahangkina. 14. So anong pamosong kami. Baga ina pinabaga ni ang sanggol na. Baga ulaw ni amang baru namion. Pinabaga ni ang gopar sinabura. Gabi, Raja. Gabi. So lima molo. Gabi 15. So Gabi. puluhan di ina muda. Ano? Sa puluhan. Kapla. Puluhan na sudah sesuai do kita hidup. Gabi. Jong siang tulang diberi namin iba opsi kedua. Dalam masa haton urus kerok lapung dan hidup pasukan. Sianggi mama kerok tunauli makorot tunadengker. Kata pasukan tunauli mahansan tulangnya. Tuh di depan namin, mana di depan amang boro namin, mana pernah opsi kedua. Oke. Asa beda mama. Eleheret domat tadi bata. Asa angkia apa sudah dahulu sudah ada terlubui pas-pas sekali itu asa sahat tuh partai kondisi dan terlubui bahasa tempat kerja kami beda bang. Kita pesadu na asa saksian dosumnya saat berduri bulus mapusai kita pasatu tulang bana tulang ate dia mula dia jadi amang baru nami Gabi, Raja Nabi. aranu ngasih kopsep kami sian tulang basa ngamuse tu bona tulang Gabi. sesuai dengan pakai das atas satu hari turun dan pardo anggo supasatu nami.
namang boro. Gabi Raja Nabi Apo. Molo upay uti utami nak kita ringok di sigurito manang na jujur molo ni na boro namin ang sorba duo. Molo ditarak nami bonaniari. Utang ihong kami nakin opat maanak tulu mabu. Alay marhite hon Panginoon muna tulu lempar do siyang hami bonaniari. Gabi Raja Nabi. Hira na subuhi do hubagi hon hami isi man na nasodapo. Inarohan namin ang borudang na sumalo hami patutahono. Alay, magkati hami tuha muna ang kapumparan ng boro namin o asa marsigurasa kamu na marhamarang di hamu mapatutaho. Gabi. Piso si bola joring parhalhati si bola pini. Parboro na pinajinjing do hami margatabor parhela si moingoy. Asa nung ape di paparang ni na boro namin ang sorba do. Asa dohonon namin matong asasahat matong barita gawi sahat barita horas. Asa dohonon namin asongon hatan na dua-dua naman dok. Asa nidurong masih tumalas dapat pora-pora. Molo buasin na akka pamoruon. Dapat akka nauli, dapat nadingkat do tujulan naryo. So naripe, Roma hamin na pasahat tong ulos itoro rapu tu pamoron namin. Pan majo amang nalikiti sa ni musik. Tinawa na toras bahay sopo di bandian. Nagurjumar na toras say dabot do ka nauli jalan na tirtur na nga kapatsariya. Asa natong gima tong gula tumong biasi do ni loba. Paso-paso dyan hami hula-hula pasautong matong amanta na mertua de bata. Kumanima hata ni ulos ng pinasahan ni bon nangyari margadapla. Naposo. Amang boro. Leon. Siyan hula-hula na poso. Boy belo holo namin siya targatabba naman hula-hula na poso. Anong pagpapatugyot pa alani amang boro namin o ina opo jika. Alay dong dohatan na batuwa na matokon na mga barko. Asa tubuloy na itang di paritang-itangan. Tubulo pagsawgiyan dia akan sa panagama. Yang hami amang boro dang nagari si pananon ulos di akan tulak mo. Marpaginoong bahita to amat tani bata. Marsinay niya kita at kapit pinapang. Molo itong gawin pinatulak ka boro ko. Natar pa sa atami. Ito pinapang ni na boro namin yun. Marsiat to sa mahita tarlumubi ba. Tu amang boro namin, manang iba to namin ay namin, opo citra, no? Pero namin yan amang boro mo ha. Molo habihan ni ulo siguro ng barin, partungo may ito anak, dyan ang dinok ko ang bagpuso ko ni magulang bagpuso ko ni mahabetiyak ka rin. Partungo may ito bulit. Saya dari musim tu mampu nampak. Alam baru tu kalau pindah ke persaudian tidak ada tidak ada di tubuh yang akan diparintangi tangan tu dua persaudian juga sepaling kau. Abang boro opus terang. Bagi bernami hula-hula manang abang udah guna rosiat tanah datar. Asal bodoh boro macam nusujud on pinaparli nangadong dorong nabi. Ya kata daun juga kata daun gerbang tetap di pasu-pasu sian hami hula-hula berkata ada pasatun urus semua sian hula-hula nak kosong asa beda mama bodoh kalau stop perut nama.
Ya, ito, ay, ano hagin siya, datar. Yan gudang do, kami naman sa barangay. Alay, pare na kami, keadaan kami araw mapay, tanggol pa yung araw. So, gusto ko na araw muna. Jadi, gusto ko ni pe araw namin ito. Yas para muna. Gusto ko ni pe ulas dahil namin, yas para muna magdalo. Sa kagdang mga muna, pawin ito na kami na di bawah, kami di bawah. Kami majalah orang itu, soalnya bang ada channel tu si Prancis, ya Prancis. Ya kita jangan kali kita mesti tanda di Jambi berapa jumpa ya lah ho, nggak tunggu aja. Jadi disun pasah ma tu ho ulos asa dok po ini tiran urko ini tiran andorra asa termar batuana kamu dua boru bahasa Atur nabo dari mula jumpa di jalanan. Jadi masih sudah jalan. Ini masih orang aku oleh apa? Jadi saudara pe pasapun namin Pak Ulusong songon lima nang ibera namin Prancis atong masalan ka rohan ang katulang mo nito pasapun ng kasalan itik yung maharawa belgan ko tulang mo asa tugal lak mau tugas sikor di dulu betul dua ama asa tubuan anak mau tubuan boru jala ima tong bungat na sarong na tuwa saudara pe amang permusik namin Abi amang gabi. Merhiti orang manian di dalam ini pasar bajuan dengan korunamio di tempatnya orang korunamio asa dapur dari bulan jumpa masih lahan masih baca bang amang musik hopar si pasatun namin tuh raja orang korunamio merangkai namin kau datu Abi amang gabi. Molo tung orang ulu orang lagi berulo sekami ba amat ta iba kama ako napangulusi konti maunya ada nah aku berita namar hawarati Dulu Nabi Sangari saat matu di hula-hula nama Hamarangi kopar di dos nerohata itu nama ulis pasu-pasu siap kami jadi pertanding ini tersoalnya dok ni emang dok manakan ini sada tuan sada perpungan malu semua sudah deh guru baru itu nama Hamarangi.
dia mau di mana suhu tuh Gabi rasa nami. di nakaningan dinong serat dia ka ulus na martohonan di madina lima bajuwa dia tuhami peparang na punami tabatua ala torok dohami na marhamarangi di peparang na punami tabatua rap dohot boru were nang ibebere pasato ulus holong mahami tuhamuna Gabi rasa nami. disyalania sa mga radi mahamuna Masawan hata nama tua nama doktor kami yang nami naik tutuhan tanah mertua di bata asal bagasi naik di sumur gajang naik di bodah masih gajang umur betul ada tuan saya gajang betul umur nadiaka pino pernah nadiaka na budi Budi. asal saat Hindi rasa nami. Tumula siguro mari basa nasara nami tuhamu. Salud rasa ni hula nami. Asa dapat na chong hatan si dua naman dokol. Asa bagot na naman halto ari no. Lo na halto man na gasa dito Robian. Oras marami naman taro. Mari bagada di hula nami. Sikap ni ng arian. matutu Adalah seorang yang rasa nami. Lawan sanda tuan bendera lain. Tersunta inaburong ng kasustakot dari dia. Tersunta inalahum alang si Bayron na susadia. Marhitay na dalami. Asa atunod raday ma balisan ni raday. Nang gurak mahami. Lao masoba tuwado pa ni raday.
doon na buhay terpatuhan namin dalam namin mencoba apaletik yun. Asa dapat masukan hatan si Dudua naman doktor. Si Didi masih pa gulang-gulang pangaruh na. Sumsumaraw pera na namin dalam namin na masoba dula day kaya matariwa tama na mangguhi pasu-pasu na. Ang kiat matutu tujuan ni ada di budian ni na boru na hinahulong namin. Asa japalan na lomak mas tutu sila patunan muna tujuan na riyon. Asa saat masukan hatan naman tuwa naman doktor. Asa di pangurunang may yang kudebaho di taruting may yang kupanggabian. Oras mami salut mula-mula muna naman jalo. Saya berlibat gada di hamu di raja namang boru nami. Gabi ko pa kita sa hatan na nami tu raja namang boru nami. Ang hatan naman tuwa naman doktor. Ibaligi si Tio di barapat yang kupanatapan. Bayan masih Tio las paduma tu asa hatan.